Ata Maori e taku whaia ipo, taku hoa wahine. Ko te tūmanako i moi pai, e tino pai taku moi i tērā pō. I tēnei ata, i moata tonu taku oho, i te whakaaro ahau, ki te pakapakari taku tinana, e ngāri, e tino māngere rawa ahau. Heoi, i aki te āriki ki ahau, kia inoi ahau. So dear, the first line says, Ata Māori e taku whaia ipo. I'm pretty sure you understand that first line, taku hoa wahine. Ko te tūmanako i moi pai. I hope you slept well. He tino pai taku moi. I slept well. Or my sleep was very good. I tēnei ata, this morning, I moata tonu, early this morning, taku oho, I woke up. So, early this morning I got up. Oho actually means to arise. I te whakaaro ahau, I thought about ki te whakapakari, training taku tinana, my body. In other words, the thought came to me to go and do some training. Engari, he māngere rawa ahau. However, I was too lazy. I just wanted to stay in the bed instead. Heoi, anyway, yaki te ariki. The Lord nudged me. Yaki, nudged, prompted. Te ariki, ki ahau, nudged me. Kia inoi ahau, to pray, to have a Bible reading instead. So that's what I did. So dear, I hope this little podcast helps you out. So all you have to do is when you reply to me is just replace those certain words in there so you speak all that to me. Good luck.